Ene February da etoso nwotwe no 2021 mu eni mfie miensa pepepe aye nuaba Priscilla Opoku kwaten adodo na afre no EBONY REIGNS oto anano ewo ka kwanhia mu ya ebra ofi ne maame ho ewo bie ordinary echemu ewo nkran eni se bechemu entem ho baabi onya ka kwanhia ya ma oni nadamfu soja ni bia one ne koya omohwere omonkwa ya esi na enu yenim ne akosi ewo on driver no a otiase no yenim sene ensem no akosi na yenu aba EBONY REIGNS na chese February busumienu yi ne da etoso dunsia 16th 1997 emu ena eja enina welcoming and as a man a kwapa sungu grad ba at as for so imi abai bae omni kakra a chese obeto no mamanfo ejidin mamanfo hunye ene se ba muwo edin nsanyu no eto no so waka kwanhyem emane hwe ne nkwan ya ene infimi ensa pepepe ayenu abai okoni nkrechi na eja ene na wo no eko ho edi nhwiri ekokoto ne naso na eya semwa eya rehosem eja kyerese ne baba ne de enkopem so no bem eja ebefi ati asifo asase so no onim se ne baba no gusuti asia one no ekon na krana ena de esu adware no ama ontimi kura ntune no mutu osu asie ena wonsie yenuaba EBONY REIGNS Ghana News TV enam saso ema yenuaba nana hima EBONY REIGNS die demifadie die ni amani huno nanso no esan se 16 February eye ne birthday ntino eja ayese ne jollof party aya afibia oye no afi nso odbe hye so achese odbe kwa krupon school for the blind na akodi no soro nkokra ewo na minhwa eja nonchichi eja ene na re kopim se yebesan ahia yenuaba nana hima EBONY REIGNS nana hima de mfadie due ni amani hu